Mbuka lapho ekhaya kuyinto kodwa lenkulu namhlanje ekseni kusinga kulesenahlela khona likhulu kade lithi the daily bread kele nitwa prophet umtotho kaNkuluNkulu nguprophet ihlula amadimoni lokho leselapha edule embekelweni la kujika khona emakhulu prophet kaNkuluNkulu uyathandazela bonke abantu abagulayo labanedinkinga abafuna ama-promotion emsebenzi nangabe uyaqalisa wavinjwa ngumsakazi siphumelele uthi prophet ke njalo ngalesithathu ekseni uyathandazela wena nga-11 nje ekseni fika lapha embekelweni kwakho nje usubhalise nombolo ngito lethi lapha ku-screen sakho uyazishayela prophet ngicela ukubona kanti ke nangabe uya offer ngigibela nalo ithuba lakho gijima ulibamba ukhona umdojo kaNkuluNkulu ulapha embekelweni spiritual life edit prophetic church la kuje khona emakhumbi nga-11 shaya manje ubhalise umnikelo ngo-150 emalangeni kanti ke kude ilimit yekuthi ungaletha sitho senkinga yakho uyatula sisingakanani wota nemnikelo phambi kwasimakaze kuzutothola tibusiso kanti ke ngesonto siyakhonda 10:30 ekseni inkonzo prophet kaNkuluNkulu uyathandazela uyaprofeta uyashumayela uyabusiseka ujike impilo yakho ingafanele ifanane futhi prophet ngiyacela phephethu vusele naba ababukeli nebalele emakhaya uphize usiphe sifundo sanamhlanje. Thank you very much Moloyi egameni lika Jesu Christ kuyintokozo lenkulu kakhulu mbukeli ekhaya ukuthi ngihlalisane nawe nasekuseni kulihlelo elikhulu kangaka lithi the daily bread egameni lika Jesu. uNkulunkulu asezulwini yakuthanza lokho ukuthi uyibone manje na ivideo ecingweni lakho ngale laptop yakho ngoba TV yakho la uyibukela khona egameni lika Jesu nakhomba ukuthi le message leNkulunkulu iqondise kuwe egameni lika Jesu ngithi nasekuseni angene ngelive lemandla Moloyi asingene futhi sesiphotha amaseko egameni lenkosi ethi wesitolo sithi God honors those who honors him egameni lika Jesu Christ. Sisi manje ekuseni sithi God honors those who honors him egameni lika Jesu Christ. Sisi uNkulunkulu uyabavuza labo labamdumisako nolabamphakamisako egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Ungathi kulamalanga lesiphila kuwo siphila emhlabeni Moloyi yombi kakhulu egameni lika Jesu. Umuntu honorishwako umuntu ubuwathi uphethene esandleni sakho unani egameni lenkosi honorishwa bosodumile ema celebrities honorishwa emakhosi egameni lika Jesu honorishwa labanemali osomabhizinisi egameni lenkosi honorishwa naba nje labatiyo badumile egameni lika Jesu. Kepha ngathi le uNkulunkulu iona ehlukile Moloyi ayifani neona yalomhlaba egameni lika Jesu. Uthi uNkulunkulu no matter lokuthi uphuyile no matter ukuthi utalwa emndenini lohlupheki yakho no matter utalwa umuntu losihlupheki noma utalwa umfelokade noma utalwa umuntu labengazange enze egameni lika Jesu. Uthi uNkulunkulu yini phela if you honor me I will honor you egameni lika Jesu. Uthi uNkulunkulu mabe nje phela ungathi kuthi ngeNkulunkulu egameni lenkosi ungidumisa uthi ngiyakuvuza egameni lika Jesu. Ngathi ngiyayithanda le ndlela yaNkulunkulu ngathi ngiyakuthanza ukukholwa egameni lika Jesu ngoba ukukholwa akubuki Moloyi ukuthi ungubani utalwa ngubani akunandzaba egameni lenkosi ufundela kanani akunandzaba lokho egameni lika Jesu Kristu utalwa ubuphi endeni akusinkinga sekholweni lokho egameni lenkosi. Kepha uNkulunkulu uthi bonke labamdumisako bonke labamkhondako bonke labamphakamisako uthi uNkulunkulu ngiyabavuza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi ngikhulume la ukhona yembukele ekhaya asithole livi Moloyi egameni lenkosi encwadzini ya 1 Samuel chapter number 2 verse number 30 futhi egameni lenkosi. Incwadi ya Samuel qala chapter 2 verse 30 kufuzeka kanjena ngaloko ke simakathe uNkulunkulu wema-Israyeli ukhuluma uthi ngethembisa ngathi indlu yakho nendlu yeyihlo iyawukhonta embi kwami phakathe naphakathe kodwa nyalo sibakathe uthi kungeke kusaba njalo ngobe labo labangihloniphako ngiyabahlonipha kodwa labo labangitselelako nabo ngiyawubethelela. Uthi uNkulunkulu ngosiyami wakhe ema-decisions ngasemva nesive sakhe egameni lenkosi. Kepha bayahamba abasamdumisi uNkulunkulu abasamkhothameli uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. So uthi uNkulunkulu manje uyabatshela uthi labo Moloyi uthi ke ngekusaba njalo labo labangihloniphako ngiyawubahlonipha kodwa labo labangitselelako nabo bayawubetheleleka. Uthi uNkulunkulu bonke mawufuna uNkulunkulu ahambele impilo yakho lapha ekhaya. Uthi uNkulunkulu akusibo bonke ngosiyami letabengela umusa kepha abantu kuphela
labamhlonipha egameni likaJesu. Uyadibuta uthi what is to honor God egameni likaJesu. Honoring God is to treat him as holy, to give him a first place in all things egameni likaJesu. Konke lokwentako umele abe seqale egameni likaJesu. Khombisa kumhlonipha uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Ungathi uNkulunkulu, I will honor those who put me first, walk in obedience egameni likaJesu, and walk by faith egameni likaJesu. God doesn't forget fulfillment. He rewards those who revere in his name, persevere in his sincerely egameni likaJesu, in him sincerely egameni lenkosi. Ngisho khona sihlobo sami ekhaya ngabe ufuna ukuthi uNkulunkulu ahambe lempilo yakho, aphese uNkulunkulu athinta umtheni wakho egameni likaJesu. Uthi uNkulunkulu, ngibona kuphela entababusisa labangihloniphako egameni likaJesu. Labo labangihloniphako uzame ngiyabohlonipha egameni likaJesu. Asengisho indzaba uyadibuta ingabe sekwendekeni empilweni yami, ngabe ngithakathwe ngibani akutshela indzaba awutawutibuka nakuqala kuthi ungabe uhamba kanjani. Mhlawumbe ungathakathwa moloyo, mhlawumbe ungaloyo egameni lenkosi, mhlawumbe kude lokuphuphuzile, kepha indlela lodiphethe ngayo simakathe udzele simakathe uzisimakathe bonke labangithelelayo, nami ngusimakathe ngitabathelela egameni likaJesu Kristu. Awukhona khona ekhaya ngithi ngikhulume nawe, ingabe udiphethe kanjani namhla uphila impilo, the result of the life that you are living egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Angisemagama la ukhona ekhaya ngithi to honor God is to reverence him. Noma kumhlonipha ngekutithoba egameni likaJesu, umhloniphe ngekutithoba utizele uthi no matter lesimo sinjani kepha ngifuna kumhlonipha uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Is also to honor God, is to obey his word egameni likaJesu. Live lakhe ulihloniphe, letimo tingavumi kepha uthi ngifuna kumkhona ngoNkulunkulu kwangathi ngiyafa egameni likaJesu. Namhla kuthi emagama athi lapha labo labangihloniphako nami ngiyabahlonipha, kepha labo labangithelelako nami ngiyawethelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Tingakihambi kahle tihlole wena ukuthi ingabe udiphethe kanjani egameni likaJesu, ngoba labanye moloyi bayazibaloyi abantu baphasi kwelawulo laNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Angisemagama ngithi labo labangithelelako nami ngiyawethelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Angisemagama ngithi kunabo Abrahama emakhawa sendulo labamkhonda uNkulunkulu, bamethemba uNkulunkulu. Incwadi kaGenesis 12 usombhali uNkulunkulu Abrahama uthi, wena Abrahama phuma emndenini wakho nasekuhlotsheni takho uyeveni la ngakukhombisa khona. Abrahama bekubadima kwakungasiko lula sangashiya umndeni wakhe ashiye abatali bakhe loqebile egameni lenkosi bese ulalela uNkulunkulu. Kepha Abrahama wamethemba uNkulunkulu wathi I shall worship him with reverence egameni lenkosi, ngifuna kumhlonipha kwangathi ngiyafa egameni likaJesu Kristu. Bodanyela emaqhawe egameni likaJesu Kristu. leBhayibheli Daniela wathi nqumela yena wathi angisoze ngathi ngolisa nalokudla kwenkosi lokungolile ngoba amhlonipha uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. boDavide emaqhawe Davide wathi ngisho asoni egameni likaJesu bonile emva kwenkosi, kepha wakhumbula ukuthi angimdumise uNkulunkulu onke malanga kuphila kwami. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wazombitha ngokuthi umuntu wenhliziyo yami egameni lenkosi, ngokuthi Davide ukhonile ukuthi ahloniphe uNkulunkulu. Abekhaya khona phakathi kwasekhaya uNkulunkulu ufuna umuntu, ufuna make, ufuna babe, ufuna intombi, ufuna insizwa la ngayibusisa. Manje uNkulunkulu angimthola umuntu lengambusisa, kepha ngifuna umuntu lothi angihlonipha agcine onke amavi ami, agcine onke imithetho yami, ntabe sengiyambusisa. La khona ekhaya ngisasithola sikhuleke nawe usanquma ekuseni uthi uNkulunkulu ngiyavuka nasekuseni ngiyakudumisa egameni lenkosi. Nami umbukeli ekhaya uNkulunkulu ophila konke ngiyamkhulekela egameni likaJesu, igama enamandla. Muvuse Nkosi nasemoyeni noma sekafile, umphakamise uNkulunkulu ophila umqinise emadolo aqekako. Ngiyathi ukuthi uNkulunkulu live lakho sethembiso sakho Nkosi singiyeko sing amen. Utawulenda live lakho ukuze umonqa nemhlaba ukudumise. Simangalise Nkosi nembukele ekhaya. Ngiyawondela buhle nokudunyiswa kweligama laJesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen.
awu live lesikhathi live le mandla siyabonga prophet siyabonga umphosho kaNkulunkulu kusipha live le mandla sesifundzile ukuthi indvo lena kaNkulunkulu ephula isithembiso sakhe ukuthi abantu bamethelele ngoba uthi angeke kusaba njalo kodwa ke longithelelako utawuzeleleka mina nje ngifuna ukuthi ke nangabe bahambi kahle asonto kumprofeti atowuhlola buke lempilo ukuthi ingabe le tinkinga letikushaya kangaka is it because uloyiwe noma wathela simakathe nangabe kwabanjani umprofeti utakusita ukuthi ubuye endleleni lefanele uNkulunkulu atokwazi ukuconza inyathelo zakho kanti ke angisho ukuthi ke ukhona umprofeti ngalesithathu ekuthakazela nga11 ekseni ukhona umprofeti ningasheshe ufike because ngeke umprofeti bese uhlala lonke ahlalele umuntu wena nje shaya icingo usho prophet ngicela ukubona nga11 utaba yakhona uphathaneke longanga 150 emalangeni kuya eTulu kanti ke nangabe ke uyasebenza evikini ngemgcibelo noma kanjani make sure uyagijima uyobona umprofeti kaNkulunkulu nakhona lapho ke kuqala nga11 ekuseni shaya manje icingo ubhalise prophet ngicela ukubona siyakhonda njalo ke ngama Sundays kwa lapha spiritual life edit prophetic church 10:30 yaqala inkonzo fika umbele kaNkulunkulu usuke akhonela wena kuto ukuthi akushumayele akuthandazele akudelive uhambe ungilokhulekile uyathi umprofeti mase ufikela benza when he sees your face he shall prophesy and once he prophesies your deliverance is a showcase mina ngithi kuwe ke showing up is an act of faith yeso seqala leso njengokuthi uthola indvodana yakho prophet ngiyacela uvalisa nangumbukeli nemlaleli ekhaya ekhaya ngibukela khona ngibona khona egameni likaJesu wathi uNkulunkulu azezwile ngakuphatha ngemosa kubuza sakuphakamise ikakhulu nakhona ekholeni kwakho egameni likaJesu umprofeti wakho ukuthatha sakufa la khona ekhaya wangathi ungaphakama nje uqine kumadini uNkulunkulu ngiyabona simo siyaphetha kepha qina uphakama endlela yaqhubeka bathi uNkulunkulu azezwile ngakuphatha ngemosa may God bless you ekhaya bye bye amen.